zato što mi se činilo da kad smo se zamrzli da ne znaš da li je ekran se zamrznuo ili smo živi. I really thought like, are they moving? Are they not moving? Did they freeze is it freeze frame? I to mi se čini kao neka ja bi na tome još radila. I really want to work more on that.